channeil bulach a cretin gyfel mi garra. Ach, Cheannaich fi taigh so Isle of Skye. Ha agil taigh Ah, a seo fada gan choneonach. Ach, saolúm sa seo. Ha mi ddíadach ar Cheannaich. Agus ha seo fada gan choneonach. Ha sé taigh croid a hawn. Sean taigh croid. Agus sé Big an opper a hawn, le cín sé pròiseact a hawn. Ach, ha mi ddíadach an na gúil le sé taigh seo. Or nuair a cha mi isteach san na chiaadúir, nuair a chuna mi san na chiaadúir, fa mi ddíadach héit mi an na gúil. Fa mi ddíadach mar, okay, sé seo an taigh am sa. Ha mi get ieri. In fact, chana mi fios san taigh hain, fa mi sa Gàidhlig. Agus fa mi ddíadach mar, ha mi get ieri. Ach, an uair sin, hánig mi isteach agus sé fixar up ran. Ha an taigh féimachar tóir óbrid. Ach, ha mi ddíadach an na gúil. Ha mi ar son tour big a horse gaibh. Agus, oh my god, seo cho surreal. What? Fáilte an taigh agus sé seo in siomar suie. Agus seall cho brí sa ha, like, sé sin an original Cheannaich agus ha na búdach. An nuair a go seo haflach, channeil mi búlach céinteach a cha mi dal íochain. Ha bicin arna seacham mar ha rutain bice agag in tía sé go rugant an taigh. Agus ha mi sé rutain agag ar isteach goteach. Ach, yeah. Basically, ha an taigh bhí follow fat blianachin sé darna hei bhí an. Agus channeil duine sa bhí fudach san taigh seo fat blianachin agus had trúbat sin an leis a bhulach. So ha ús go dtíris tíál bhí dáirsteach isteach fat blianachin sin a sugur go bhfuil mar seo. An nuair a go sin éichin channeil cínteach ach go dhear hana búdach. Ja. Cheart mi seo ag Antique Centre agus ha mi ddíadach ar mo bheoglach goich agus sé seo in seo mar chapel. Channeil mi cínteach díní mi leis seo mar seo. Like, ha beach gannacham san gach seo mar eile ach ha mi stríd leis seo mar sin. Agus seo in dining room, channeil gaelic acham san dining room ha in Cheannaich agus ha cho cozy. Yeah, channeil jalin acham so channeil an chase. And the chase at the copper, so sinna hakin drasta, sin an boxy chinnacham. Och, had poor potential on ha dolby cho cute. Ach, sin un trip to hanla she balla show. Leis balla show agus femi an V-lining a horse yeah. So I mean, ha mi smoonchin or again labrie chod again gan churin kitchen is deach a show. Channeil mi cínteach cho like an chhlachcin in dining room mar seo channeil isam hí sin agus seo big ha mi fiochan mis na solis na chréadach channeil jalin ac so channeil le gobrid seo mir son seo féintach go lua or ha tíadach like ha okay ach ha uile dí cho geall mir son dagen chuir isteach. Agus hier seo an kitchen. Rieis tar potential. Ha mir son seo uile féintach oinne. Agus, yeah, ní sin different mór. Mi smúnchin in un da hacham a sa bhain. Ja, agus Goteach. Okay, ha in stage seo big sketch. Ach, sé character a hand. Oh, I hit my head. Yeah, fi mi bheith fake lachar sin. Ach, sé character a hand. Seo Holly Barach. Channeil sam Jenny mi le seo, but ha channeil sam
bech sy'n byd dyn ys mi. Ond mae ffarin yn ysmyn sy'n gymryd yn mam ar office, ach mae'n siwr sy'n office a chyd ysdiach sy'n siomer show. Mae'n gyrru spare room agus sy'n guest agus. Sach office sy'n siomer show, ach yeah, ha bria, cwyw. Fe mi wat ik gynna yna le show. O'r ha bria, ha snog, ach chanal nhw'n ha ffyrach sy'n tei lan yn ha dal fi chw fwyr. Agus yn unrwyd, show, yeah, show na rain yn dyn y rain yn survey yn tei. So, hwyr mi survey gydoen yn tei sio gyrach gys Cheannaich cíteach gydo y local cyrch gyda'r agus Charwch o donas fel mi'n dŵl a has cardona. Yeah. Fe mi ryd gyda yna lys y change sio cydioch. Ha gyrach a ligyd ysdiach. Cws. Drafts. I guess chanio sy'n gyda sy'n. Yes. Sio mae'r chadol. Ga. Ga gyd yn lepi sio agus ha chws no. Yeah, and in ryd leis y change sy'n cydioch. Sy'n gyrach twl hawn yn drast agus chadol am sy'n. Ac yma awkward. Yeah, ha. Sio chw damp sa ha. Chanio fi cynjoch yn yr sy'n eigin ach sy'n mushroom. Sy'n. Yeah, so ha sio ulu gyrach flwch. So fe mi mis yn horst. Yeah, gwlwa. Agus sy'n charach, so fe mi installation occurred i'r bala sy'n cydioch. Dwi'n mynd y camera work show, ha mi hast y fast collection i sy'n camera. Yeah, sy'n nice tour. Agus, like, Sam lives a ha show. So, sialwch na share in stede. Honestly, she glorified ladder ha show. Ha cho sketch, fe mi fast collection i show. Gylwa. So, yn eisiau ham mw fad yn y chian, gys take a horse go. Le fi peintwg, ysbryd myr sy'n. Ha, fe mi tor o bry yna, a chanal yn drasau. Ha, cwtig yn chian, gys y folach a charach. Middle of May time. Agus ha, bias yn y ffyrach sy'n tei. So, chanir go fi thors na balachan, yeah. Sheanach, like, roll away. Yeah, ach, sy'n rhaid gofryd yn marth hyn teg yr un agos geitach eich gyda. Ach, la bryr y cardigan yr iest ha na beams car rotted van lar. So fe mi yn lar o hors si is suas gys sy'n a chardig o'r again. Ach, gwaith gaffus. Cwn. Yn rydw hawn, ha mi doli yn y fwrchus yn ober mhyn. O'r ha gyma dyrf dyn i ein gys ober un. So, ha mi eisiau, like, ha mi car, ha mi delusional, ond yn mi ddoi, ach, ha mi eisiau'n fiach ein, yeah, give it a bash. Agus cwtioch, rhaid mi fwrchus yn ober ein van, so yn eisiau ha mi spoonsin gyda joiner na hanam, so, yeah, totally, I can do that. Ach, ha mi eisiau'n fiach ein. How hard can it be? Ach, cwyw. So, Sean Tayacum. Okay, ha, yn stu. Ylwys yn tei. Agus, chaniel môr yn stu ar Tayacum, o'r ha mi fi ffyrwch sa fan. Agus, chaniel môr yn acum. Sio, yn sy'n nefyd yn y Charlotte mynd teisio ach gymi orsnach. Ha gyma bristio agus fémach eid fer yw'r. Ach, am ei spwyntio nach fémi a hwlwchal y chadwys yn teisio. Sy'n rhaid gofryd yn yw'r chwrwstiach, mae had dol eisiau vibe. Ach, ha gyma vibe agus ni a chwrs yn draste. Hanig, mw farntyn talorym agus sio sinio fiach ein, fi eisiau chahar sio a chwr sŵs y steide. Yeah, chad de robrige ha se sommer sy yn draste. Agus hug me se bacon arnish gam chadish yn cwtach. Giach rwtyn y gag yn gia se gyda'n tei.
Ha chósnach go bhfuil chut sem chada sin taigh cheanach go deach san scíre agus sin gá táspóir leis. A ná lá atá rain sin tórópir agus seo na búdach. Ha bheit mis smúsin goródíoch féimach éid le a pein ach cha be sin bhan. Bheit cha layers is layers chud éid seo agus ha mé fio chéin ríise thuála díana. Go ceart chlása suúga ach bheit díadach tóir úne or bheit ach go ríise féint a chur gona pís a mar seo ar de chládaing agus oh my gosh, bheit arah. sé an tréasú láhan agus ha chuir sin críoch éid a hallway ha chopia sfíorlumen tá bheit begin icolm antá se chorpa charmí spúin si gro máach bheit chopink ach ha sfíorlumen se. Ha chain landlord special a dhéine éidir taibh seo agus a tíach scrisol ha mé fiochan ri se skelp a chur dhé agus ha díach chaú go so fé mé spúin sin paint stripper chlach goig it's really on there. Ba ha na screws díach cho sin gus go bhfuil rusty so ha díach an sa seo here. Oh god. Okay. Hey. Agus chaimir side quest or chai landlord special dhéanamh go deach sa kitchen agus mé son intru seo haflaigh ach chanuair go na screws horsemach so yeah, side quest. Chuir sin críoch ar a bhórchust in taigh big fesin díadach a hórst na písan is musa dhé chai an landlord special dhéana ar féináid agus bheit díadach tíon dhé bheit gan fluchas van paint díadach peeling so yeah, agus an sin chai sin ar sidequest agus dhéon sich mé na cha jofiach go han bríomh a bhé déana sidequest or channe sidequest han idir se berid mór bhil agus yeah, ha na dórsan díadach dhé agus na láie díadach a sin agus ha mé dal féintach uirgin ach cún chanéile sam. Actually, good thing sinna dhéana dú. Chanéile sam, ha mé faracin rud big overwhelmed ha tórán rianne agus ha box cin díadach ar figuráid agus yeah. Goú, huair mé rudigin son fáliú gotá or ha fáliú downtown agus chanéile chomá so chaimé in Isle of Skye Candle Company agus huair mé na Reed Diffusers show agus ha mé dachas can be sin féimeáil agus an uair sin chuna mé mo charid agus thuigi go boxe just samples son paint ha mé strí gus dá in son in seo mar chatal she's staide agus yeah, ha tórán so mé dul an fiochéin agus chi sin mar a had. Seo ha seo chomá ha difriúd dahan an agus a tuile go bria ach ha mé smúin sin mé dhéin fa mé bech a chuigentáiseach mé dhéin godam cur dusty godam ach chanéile sam in se mé smúin sin stach díadach beige. Seo in seomar agus ha brias talm in geall ach ha díadach rógeall smúin sin go bhfuil féimach ar díadach dá ar chorigin chanéile sam so ma ha bechcan sa bhí ag daine sa bhí like fis agus ha an hallway chobrias fíorthúil an dá seo I guess I got the paint bug inis so féim mé ruta gana dhéana an seo. A díadach chóstach go deach a bhí chéad seo ag díadach a chéad ar an open ar réid ha mé chotálaide ach
seo an búdach hatol. Ha, agus go deach, charóis an gróla het John, ach, huair mé Highlands and Islands Monopoly. So bí éiche game in acin, agus ha mé Gina Fusion go mór. What? Twin chi ma mé féimach éid díirech áte a ha go lán agus skippelt it. Agus big an opera dhéana go deach. Féim big an admin a dhéana go deach mar council taxes rud mar sin. Ew. So, ha mé dal skippel chuch. Seo mar seo. Gus mé áte acab san opid. Seo a hiad dúir ha mé ar tíú gan taigh agus ha thula dúin ar fallabh agus inis ha mé díreach le. Seo an taigh acam. Ha faracin chomá agus ha díreach faracin cho chearst. Ha go má overwhelming go tá ha tóir operaíad an taigh agus ha I díreach ó cho dam. Like, ha fáilú gáil agus ha cho dam. Ach, thuairs mé go raibh mé deánach an opera gur is deach nan be an taigh chearst bhain agus sé. Ha díreach a faracin mar mí hín sé an taigh acam sa hán agus like, ha díreach chomá. Ha coltas ann go bhfuil a ceist go leor ach na seall ró glú ar an taigh ha na búdach agus ha pís an ann a ha a tuite me sa chéile agus like a chanúna seo a charach féim mi seo ula thuirsaíag an miarsneach agus gaíon a riist. Ach ha an hallway sin ceist go leor, ha an siomar chatal sin ceist go leor. Ha an kitchen kind of okay in draste. Ach in dé chanúi san a chiaadúir in nuisce dórste go teach. Agus sé rid me han gotá an bhacam ar a charóis an chodána sa bheith a chaneal actually chodána sin ha fisteach an far bhil tínas teach agus ha chuide gona tían gus bhulach a charach. So ha ceist go leor. Ha me dála dhéana video an bice mar seo or ha mar san skin buna go chéad rás agus gus féicin na ha mé dhéana. Agus cuideach sa Gaelic or ha mé dála chur chríoch ar a chuirsa ag an tolmhór a gaiithir agus sé dói má a bhí gan díach go mó dála sa Gaelic go deach. Agus ha mé spúntin go bhfuil sin féimach éid sa spinch mar seo go deach. Ha mé dála tíirí an draste agus ha mé dachas go bí barach video ar mar seo ánach sin ha mé chodána éid Cheannaich mé dhéana videoin so ha mé dal íochain. Agus ha mé dal san amir go dá an taobh na búdach ach coú tá san chéad is seo agus ha mé dachas go bí barach gáil. Tíorí.